Like a Hellcat. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas ću vam objasniti zašto nismo snimali veoma dugo. I Mr. Bune je izašao sa kanala. Tako da, nije mi ništa o tome rekao, nego sam ja sam skontao. Kada odete na Google Find My Voice, vidite koji su nalozi na tom nalogu, koji su uređaji na tom nalogu. Evo, ja imam tablet i telefon. Bio je i telefon od Mr. Bune. Ali odjednom ga ne. Zašto? Pa, Mr. Bune je odlučio da prestane sa kanalom, a ja to nisam skoro ni primijetio. I onda, kada sam skontao da nije na kanalu, otišao sam do njega, pitao ga zašto više ne želi da snima i zašto je izašao sa kanala. Pa mi on rekao da ne treba. Pa mi onda on rekao da je prestao sa kanalom zato što nemam ništa. Pa je upravo. Ne zatvorim kanal. Pa se bio za njega, ali očigledno nismo igrali ni jednu. Znači, video zadnji put je bio pre mjesec dana. Pre glupih mjesec dana. Ništa nismo snimali mjesec dana jer smo dosta obaveza pa nismo mogli da snimamo na kanalu. I onda, uzgred ovoga što se desilo, poslije škole i svega, i kad sam ga pitao i sve, i kad je sve završio, onda sam ćemo još snimati. Jer ljudi, ako ne spasite ovaj kanal, to je to. Završimo sa njim za uvijek. Možda se nekad vratimo na scenu, ali to je pitanje. Tako da, molio bih vas da se svi subscribe-ujete da se Mr. Buna vrati. Ali ne, ovaj put stvarno da se vrati. Prošli put je stvarno bilo da smo ga nagovorili. Sad je ono baš kritično. Tako da ljudi, samo vi možete da spasite Mr. Bunu da se vrati. Pokušao sam ga nagovoriti na svašta nešto. Kaže, nemamo kontekst, pa pravo da snimamo random video. Ja kad sam napravio kompozitaj, ja sam planirao da bude pošto zanimljivije kad nema ono. Da spasite kanal. Ako na ovom videu bude
30 лайкова. Ako na ovom videu ne bude 30 lajkova, pošto u svakom videu sam vas zamolio da nije bilo nijedno. Tako da, ako na ovom videu ne bude 30 lajkova, to je to. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako ovaj video ne skupi 30 lajkova do sutra,